Tadi te ko dio wa pa ko da to be to ke ora wa te moti da mana ni one oru yeah Nyarige niki gatumira urare kwa Wangari utaitwo ruthane mamwanyu ona kana nie Dadari dona ne watu ka harfu ne ko rauda dona harfu atuka na duma tuka gihora go harfu amuruzi mwana mwego go da go da de safe ndutiga kutidoke yobako hana henia ne go da de safe kwa tuka ni explain urajira ati uretigira kuinuka tuku ndukahurwo no murekani yagweterera akuguthe do yo niguka ga daddy ugeciria ati he mundu mugima ungigutha mwana daddy nikore do akino kino ifu daddy na yo gwada matuko ma tori daddy riu ni munari kwa Wangari daddy te ko dio wa papa ko da to be to ke ora wa te moti da mana ni one oru nikatoka kutale diogo okay weri urareka gutuki ugo the ugika atia doe tema negutuka modo ateko menya atia negutakora wadi tukira kumadha mugo sia mudenya ugotoka ugodi tukira le dumane ne mokoli ne igeri le adona onani kaya gesa todo ona go tuko nani ni mwana go oranya go tuko nani to nyetari kikama gani ya muno daddy na nikuhenia rahenia we nikuhenia rahenia nitie ko nyidire mwana hendi ndari mwana tawe na ndagere kuhenia ciari akwa digate ogaude tumani tutuninyugo wago dago taki tutigothie hau tuntim twa discuss niwe ndiroria ndikora mutugo ucio ringi ndukanarare kwene ringi utari na rutha nwanto ndoiga kugo kafa nyenere oru fara ndakwira ndukanatukithie nigetha ndukanarare kotanto ndoiga daddy na kai